Reka mbasuhuze kandi nkomeze mbifurize kugira ibihe byiza mwese mudahwema kubana natwe hano kuri Bivugwe TV umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Ndagushimiye cyane kandi wowe wakoze subscribe, nawe niba utaradutera inkunga wareba handitse subscribe ubundi ugakora no kunzogera urabukoze cyane. Ikaze mu nkuru ziba zikomeje kugenda zicicikana mu mihanda ya Kigali, aho muri aka kanya nje kubagezaho inkuru idasanzwe. Ngira ngo murabizi ko ku mbuga nkoranyambaga mu mazi iminsi mubona hacicikana inkuru zivuga ko Skaytu Wabagahe yakubise umugore we babanye byemewe n'amategeko ndetse akaza no kumukomeretsa bikomeye cyane, aho byagaragaye ko yamwangije bikomeye cyane ku gutwi ubwo yari yafashe kurya mukuru. Biza kurangira rero atashye ageze mu rugo isanga yakubise umugore cyane ndetse aranamukomeretsa cyane. Rero ni mu gihe umugore wa Skaytu bashakanye we yatangaje ko yamuhozaga ku nkeke cyane buri munsi. Ibi bikaba byarabaye ku itariki ya 6 Gicurasi zishyira iya 7 ubwo Skaytu Wabagahe yaratashye avuye mu kabari. Biza kurangira ageze mu rugo niko gukubita umugore ndetse n'umukozi wamukoreraga akazi ko mu rugo ka buri munsi. Bukeye ku itariki ya 7 rero nibwo byatangiye kujya ku mbuga nkoranyambaga ubwo umugore wa Skaytu yatabaje avuga ko umugabo we yamwangije bikomeye, ndetse amashusho aza kugaragaza ko Skaytu yangije umugore we ku gutwi. Ariko bamwe bakomeje kuvuga ko Skaytu yamukubise biza kurangira murumye ugutwi aguta hasi. Gusa ariko umugore we yavuze ko yari yambaye iherena rinini, nuko Skaytu amutuye hasi iherena ririkwega maze rimuca ugutwi ndetse aranakomereka cyane, niko kwihutira kwa muganga kugira ngo abashe kwivuza. Nyuma yaho rero uwitwa Skaytu yaje kwishyira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo abashe kwirega ku cyaha yari yakoze cyo gukubita no gukomeretsa umugore we ndetse no kumuhoza ku nkeke buri munsi. Bityo rero ku itariki 11 z'ukwezi kwa 6 muri mwaka turimo, ubwo nejo hashize nibwo Skaytu yahise atabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Aba bombi bakaba bari batuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba. Umuryango wose rero akaba ariho wari utuye. Bikimara kuba Skaytu yahise yitaba RIB ndetse bahita bamuta muri yombi, akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB yo muri uyu murenge wa Nduba kugira ngo dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 11 y'itegeko nimero 059 akanyerezo 2023 ryo kuwa 4 Ukuboza mu mwaka wa 2023 rihindura itegeko nimero 68 akanyerezo 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uhamijwe n'urukiko iki cyaha hanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 y'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze ibihumbi 300 y'amafaranga y'u Rwanda. Na icyaha cyo goza ku nkeke uwo mwashyingiranywe gihanwa n'ingingo y'147 y'itegeko nimero 68 akanyerezo 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Wahamijwe n'urukiko iki cyaha ahabwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2. Ubwo bishatse kuvuga ko Skaytu nahamwa n'ibi byaha byose agomba gufungwa nibuze imyaka mike yaba 2. Ni mu gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruhora ruburira abashakanye kudahozanya ku nkeke ndetse no kutarwana bya hato na hato kugira ngo bakomeze kwiyubakira ingo nziza zitekanye zirangwa n'amahoro. Ni nuko ngewe nsoje, munyemerere mbashimire cyane, ntuze kwibagirwa gukanda subscribe kandi mukomeze kugira umunsi mwiza.